Gigante vse 3 penale odbranil. Za ne, Roniju je branil, Hazardu je branil, Milner je tu je branil, ne? Prav ali ne? Dali Burvolaš. Ante Šimunđa. Ne, vse skup. 8-7 golov. Luka Zahović. Kasim Dumbija. Luka Skoković. Yes! Evo. To nekje smo bili. 4. 6. 6. Kaj si misliš 4? Jaz ti rekel 7, da te malo... No. Saša Juković. Eno si imel žaba, si ubil ta glavno. Upam, da boš ubil te 2. Bomo 22 ga isto. Isto ste stari. Moj džiđe. Jest. Kaj zdaj? Jest, prav. Pihler. Luka Zahović. Pa Martin Milec. Ne, jaz sem verjetno, ne. Sam z Milecem nisem igral. Sva v Podgorici, to ni bilo uradno. Dino Hotić, kaj napirič? Tale Lichtenstein? Tako. Euro 70. 2 evra pa pol. Euro 70. Ko še imate cene tu?